各位大家好，现在又来到我们轻松学主语的时间了。那泰鲁格部落生活当中呢，不可或缺的主食，像地瓜、芋头、玉米，还有小米之类呢，其中还有南瓜，在我们泰鲁格族语称 baun， 所以我就用 baun。南瓜来介绍我们泰鲁格，来学习我们泰鲁格族语。这是南瓜 ，manu gani， baun gani， manu gani， baun gani。Nasita stuida ni skaun taka baun ni o， 嘿那个 manu gani ni ho， 在的边啊 ，berhebung。Berhebung kahit niya. Puyan tani ukon ta sayabi ukon na. Tika puso balay nagkanta tuluko alang tasuhal. Baon. Baon. Ha. Talab luheng ni Bina. Piya ka baon nga luheng ni ho. Spagita Bina. Tingal. Daha, telo, sepat, lima, matalo, empito。empito 是7个。Gagaluan luhay ni kabao ni o ni ka empito， 在米筛中间的南瓜总共有7个。empito ka baon gabloheng ni. Nasita milih kingal ka baon do sengali piya da. Sengali matalo. Matalo. Nasita milih kingal ka baon o sengali matalo. Sengali. 剩下 sengali matalo da. Tayo da minaw.Matalo ka baon ni nasita milih ki nga duli o sengali lima da. Lima da. Nika lima ka baon ni ka. Lima baon ni o milih ta daha do sengali piya da. Sengali telo. Milih ta ki nga duli o sengali piya da. Sengali daha.Sangat daha. Milih taki nga duli o sangat kingal la. Kingal la. Milih 是加减乘除的减 milih。是luhay ta sempu duli. Sempu ta mumal. Mumal ha. Nyaka tulo ka baon. Mumal ta daha do piya da nyaka lima ka baon ni. Lima baon ni ka mumal ta daha duli o empito da. 在这边呢 mumal 是加减乘除的加，加减乘除的加。目前米筛里面的南瓜有7个。empito ka baon gagabloheng ni. empito em 呢就发一个音empito。好，我们现在来学习颜色的部分。颜色，你看嘛那个蓝黑呢好，你看那个八角。berhebung, mbana, magbulit. Ya, tayo tabi na. Ni o spat magpajak. Daha
the haven。Kila nama dah. Title ni bina. Teluk merpati. Dahak berhibung. Lain tadi bina. Dahak ka berhibung. Kay kusida